Mayamba Krumzari dom name Biribas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung hunada taram mokchari. Ngarang asi Khunrakpam constituency Imphal East district ki Sambaidagi Hauraga hozik Governor Bhauba rally ama mass rally ama lakhi adubu Governor Bhaubadi mass rally di yorktraga su representative kra di yorki aduga narangi rally asigi demand asi suspension of operation with cookie militants masi cancel tawgadabni abrogate tawgadabni masi continue tawba yaroi haibagi adugumba demand lakhibani loina namogi memorandum masi Union Home Minister Amit Shah Governor gi kuthangda yahonkre haibagi pauk se khoina mayam thingnare loina na COCOMI gi site gi su Hozik lakadoriba February gi tang ko nipanda pangthokadoriba Manipur Legislative Assembly gi session gi ahan banumida sida Manipur gi legislators mayamna one decision ama lawduna hozik suzi abrogate tawbai matangda decision ama lawgadamni aduga center da masi forward tawgadamni haibage adugma pauzo khoina thengnare loina na atopa loop and political party CPI Manipur gi site gi zu center na sugi ground rule asi ngakhan bangamdre aduna masi suzi thamba or continuation tawbasi kanadre masi tawridamni haibage wafam zu phonglokiba laikre March April I beg your pardon August ki tangkoni thoi 2008 ta suspension of operation agreement si cookie militants Manipura hoze cookie militant or insurgent group si contra rom lay adubu 2008 the sign taw matamda subject to correction 24 groups ka sign taw giveni masi center Manipur lengak aduga 24 cookie armed groups aduga two main umbrella body UPF ki makhada 8 aduga 17 keno gi makhada leibani aduga two han bada hoziki su agreement se chahi amamam gi tenure ni adubu masi adum extend tawra adum lakpani aduga 2016 da center ga Manipur lengak su yauna aduga cookie insurgent group ka mogi tripartite talk political talk si hauki basu laikre aduga mamang chahi asi akoi Manipur gi irang asi haudringai da March ki tang tarada Manipur lengak na cookie insurgent group ani cookie national army kene amadi zomi revolutionary army ZRA ga agreement sign tawbasi withdraw tawbagi decision su lawkhrabani adugi makha tarakpoi na hozik Manipur gi chief secretary na March ki tang tarani thoida center da chatuna hozik abrogation tawbagi matang da su wari sanabadi laikhrabani adubu hozik phawba suji adum chatnaduna lairi February gi tang kumapanda sugi agreement si magi aroiban mitsi February gi tang kumapan ni aduna Masina amalai khraga nakal amaramda ikuikuidana Manipur gi security advisor Kuldip Singh na national media da phongdokhibada Ministry of Home Affairs na tha asigi aroibada su suspension of operation masi cancel tawgadabani haibagi matangda Ministry of Home Affairs tagi decision amadi lawrakani haibagi adukumba phongdokhibasu laikre aduna ngase khoina pujarikba topic asi is center ready to abrogate SoO PACT Hiramasida manung hunna khana binaba election biriba khoigi guest na ahan bada aha ki right makta election biri oza Khaidem Mani former acting chairperson MHRC oza butaram nokchari may I thangba election biri oza L Sotinkumar former state secretary CPI Manipur oza butaram nokchari and on my extreme right election biri oza Somorendro Thokchom Co-Ordinator COCOMI oza butaram nokchari Ngasigi discussion hokdok pusi ahan bada ahak oza Khaidem Mani lakchage oza hozik political party ki side gi adai people gi demand adai COCOMI side gi demand je khoina mayam pauche thengnar banina especially akhoi gi assembly session da masigi damakta decision logadabni haibasi abrogation gi matang da oza gi mot khar thambi mase abrogate togadabani na haibasi akhoi gi Manipur government chi Chapchaba government nama oiragadi si khanadaba yaba potni SoO haibase suspension of operation haibasi miya memorandum of understanding haibani government of India na warep lawraga tawbanate mana government of India gi policy amigi makhada lalhoba kholai paiba mayamse wari sanaraga themba yaba tawba yaba du tawnana bigi pot amata suspension of operation matam khara lepa haiban han bada assam rifle ga tawna bani madu yawal loi KCP ga mana hai khara 2005-6 ta particularly angon da harak pani koi wari sanna na basin bi yabra adumba ku ki tawba hogre adu di
government of Manipur was I movida ICM the Haibige. Haibigano, uncle, Adam the Haibimuta, Koi Canada, Dimapurda, Ranga Pahalda, a some rifle Majoramle, Mawanda Haibio, Mananda Moina Silapani, Ado Canosida, Moina Pesa Pigani, Tolo Pigani, Tatage, the Matamkala do Kolai Taroi. Itu tahu kalau haidana asam rifle haibiti magalorina armiko singa sika moigo sika hari group mani sigi represented singa taunara mana abako aduna asam rifle na pokcha bani haibisi aina di hamna na khangre bala lobagi ukin noina mayamna sum tamdu da haibiko adu oibadagi o haidana kesipi group mamagi leader man hairakpaduda adu oibadi o asam rifle na pokpoile kharleraga central government na Tauraga amuk 2008 tegi government nu inda phong na yaure aduga hana army na to so government nu inda na understanding the di taurimi adugi 2008 tadi sa hai gi badu maina 2008 tadi government nu inda gi home ministry gi mihut aduga state government gi su tamno jai bo bina oiba kanda emasi yaudaba chi phagadra aina haiba sida yaudasi aina matamdugi DGP Joyshree na Kona Deputy Chief Minister Oikibedo, Ado Vena Kauraga, and a Kamba Bauda. Masi Rekuma Kalmain Toraga, a Koyawayani, and there I could give without I could get Manipur integrity, Kaibiaro, Haibama, Canada Hapsi, a preamble Hapsi, Haraga Hanadi government in Yagi, Constitution Game, Mayokta Lero, Haramba, Aduga territorial integrity, so Oihibisi Pandaba. Adu Torsi and Habadigi, Mamada, Ujikisu Yaw territorial integrity of Manipur, Asisu Kanta, question Toroi, and Yawbadigi, Pariana government, Manipur home game Matamdugi, Manipal Secretary Rakanano, Amana Toraga, so I Tore, government in Dagi, so representative Ama, government Magnetong Nabadina Teko, government Gi Mahutta, Home Department Gi, additional Lacarino, Secretary Amana. Adu tauraga taure aduna suspension of operation ABC thabu pangthok pada madugi maming da lana season badu ngaktani chap chaba poti karim tawba yaba nate masi khulai pairaga thokpa yaba nate aduga uniform chalaga thokpa yaba nate kem amadigi kem amada chatpa yaba nate karisu leite aba aduga Masigi suspension of operation che operating Tijana Tohanba implement Tohanba Tohanda Bahibase, a sig responsibility to Manipur Mingo Oiganeva. Center give oide. I go now, state government, she always phone Banina. My party landing and a high command home, the Yaba, the way I would do that. I go to center the Hibanaba. State on the Tokjagata Port Neva. Aduna, I did Kanmukalim, Tay, Lady Ba, Imagi, Mala, Goya, the game Mamma Kondanga. Chauba, look, Power Yarakano COCOMI Bow, and see assembly the Kanaka and I live oh, Sarkar Silly Tabazani, Moisuyare, Hina Lawayaba. Sarkar assembly Butokadro. City policy ni, MHRC Singuani, Unified Command to meet and a pito, the woo, must have to low, had no whatever Lobayabro. Masitangai Petaban and Kanzado, Aquina can we could give 20 March Taradani, a quickie. Withdraw state Langana, we withdraw to and shoot they withdraw to Ripsi. Haiti Maquina Sagi, Forest enclosure to Podum Yamato Udagi, had the agitation of Kulapa, Kulai Paraga, Sumakrato Podagi, Canona State and Aqui Canozi withdraw to Riana, Ganem the General Degi, might wait of Canozi, Sushi Quigam Mail in a roy, which they withdraw to Riana, Togiveni. Ado Tori Sushi Yamna Quigi Canoga, Kaitare. Government Yagi Plama Waita Yamlu Waiter. I'm not Manungi Parmanu, I'm not Kalaga Maquena, Makogi, geopolitics Tonaba, season of Mokogi, Kulai, Manita, Strumelum, Yamlu Hater, Masloko, Angi, Lale, Sikangana, Nasagi, Kanosi, Kogi, Shu Highland, Masara, Hizeri, the Kanogi Home Minister, High Prime Minister, Loy High, the City Labor. NI as well, Loy Hiren, Adugamona, Hosupo, the Suju, withdraw Tote, go to Mediana. Masi Manungi policy, Angapani Haitare. Ona Koina Yamanunga to the Masi, Akoina Koko Minasu, Suji and Dokadabani, Aduganda Kogi, swimming as a hidom. Go mena, high but Tarakrabina, assembly the Bukalaga, assembly have the Miamne.
हाइदे अखोगी मिहु छुना लेरबा अदुगु मियाम खोला गवर्नमेंट कैबिनेट गवर्नमेंट दंग नतब हंदकी असेंबली ना लोबो वारे हाजिगा गवर्नमेंट लोबो वारे हाजि खितन खेनायबो अमन मियाम लोबो वारे बरकदनि असेंबली लोबो वारे से अमन गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर लोबो गवर्नमेंट लोबो को मियाम जिना मु गवर्नमेंट दे मपांगल हेले हाइतारे असेंबली मपांगल हेलेबो दुगि वारे तु लौरगा केनोदा अखोगी भारत लेंगाकता थारगा सुजी समाइदोना मागी सिटीजन अमबु अखोगी ओन लेरबा अदुगुंबा मोय तौनब सुजना मरम मरगा जागी मिलिटेंट सिंग थोलागा मदु थोले अदुगा सु वायलेट तौरे ग्राउंड थुगारे हाइबसी मखोगी खोगी इंटेलिजेंट दगी अदे अखोई सिगी लेरिबा एडवाइजर लेरिबा अदे खोई कइनोगी डीजीपी लेरिबा होम मिनिस्टर लेरिबा लोइनमक ना हाइरेबा अदु हंदोपय वाफमदी यावगेन हांगरि रिव्यू हाइ मोय हाइबदो सु रिव्यू तौनी हाइबमदी यावरिबा होम मिनिस्टर गिचे अदि पोसी यामना लुरक हाइतारे अउना अखोइदा लुरिजि ngसागी मखोगी 2005 ता कोई असम राइफलना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यावदरा मणिपुर गवर्नमेंट यावदरा हाना तौनरमे सुजे कोना चही अहुम लेरगनेबा कोई ओपन तौरइजे इंडिया गवर्नमेंट यावरइबा मणिपुर गवर्नमेंट यावरइसिदि मसिदि साइगी आर्मीना सुजे आर्मीना सानबा अदुगुमा खुलाय यमनो कदु करम खुलाय नो हाइमनम कोई लेरिबा मणिपुर की लालौबा हाइतारे को अदगी नागागी लालौबुसि नमथनबगी पॉलिसी अमदा पुथोरखिबा माले मरामदी हाइबा लालौबसिंगसि मोयगा सु तौनरिबा केने ओरो जारे केनो ओरो इंडियन आर्मी के नोंमैसुंगा कापनाखिदेब सु तौनबा हाइबसे अदुगा खोगी एग्रीमेंट अम तौनबा हाइबसे नोंमै कापनारा मतुंदा मधु कापनादनबा यासननबा नोंमै कापनादना टोक तौरसि हाइबनेबा अदो हुजिकी कमाय तो नोंमैसुंगा कापना कौशलकांदा मणिपुर आ कनोदा खोगी म्यांमार दा लाल होबो कांगुदु मणिपुर पुसल थंबय वानिदा अदुगा सु तौखना बाइतारे खोई जानरसिना अदुगा नमदाबना ओटपना कना ओटकेदा मणिपुर म्याम ओलकसिना सेंखाइ थुंगाइ आमा मदिदम तौइदना सुजे हेक तौनबो हौदै मणिपुर सेंखाइ थुंगाइ कंखलेबो केनेगी केनेसोगी लोइमक्सि फोंना खारेने खोगी मोरेदा दगी कंपुपीदा म्यामजे कुइरे खोई तौरइजे सुबो म्यामजी कना तौले गोमेलो मियान तौहन मने तो गेयों तौहन भाइतारेको अदुना सु हंदोपगी पोचे गवर्नमेंट इंडिया दि लेरंगदो मानदे दुने खोइना प्रेशर कना तौरिजे मामदि मागी सपोर्टेड गवर्नमेंट ओइब स्टेट गवर्नमेंट अमना सुजी खोई मियामजी मसी कइनोसिना खोगी मिलिटेंसिना सु ग्राउंड थुगाइरगा मियामना नोंमै कापसनदना ओत्रा नैदना म्याम तौसले अखोइदी मास की ताइका दा हंदोकचरेना 2023 की स्वाइसदा सेंटरना अखोइगी लेंगाक्सी मागी लेंगांगनि स्टेट अमनि खल्लगदि मतमदु वखन खना हरदोंनेब हजिक लेबा अखोइगी भारत सरकारना लौरिबा हजिकी फिरेबसे अखोइ जियोपॉलिटिक्स दा याम अचौबा रोल अमा मरुओइना याम सांगबा पेरियड खरदगी अखोइगी हजिक सु चनरिबा कांबू around 24 group sigi leiba siga adugsi mathakta mapangi अखोगी Myanmar की government military government का सुकन थेंगनरिबा अदुगा कोई भारत सरकार गस्तु याम निथिने यानरिबा मरियाम हाइनरिबा कोई PDF सिगी मोइनम लौरेबा मंगलांस लेपिबा मंगलांसि मसी याम सांगबा पेरियड अमदगी को मथं मथं लाकपने अदुमै 2088 सोलिशम चांपन मरफुगा निपान अखोगी म्यांमार दा मतमदुगी बर्मा मदुदा अखोगी बर्मा की डेमोक्रेसी हंजनबगी दमकता आन सान सूची की सरकार लाकपा मदु मिलिटरी ना क्रैक डाउन तौरकांदा नमदगर मतुंगदा अखोगी बर्मादगी चेलकपा कांबो इंक्लूडिंग MP क्या याउना अखोगी NLD की MP इलेक्ट MP हाइतारे याउना अखोगी स्टेट सिगी मनुंगदा मरुवेना चुराचानपुरदा अखोगी
kuki lalo ba kangbu mayam gi lup semakna mathang mathang lakpa sideida ahmadadi maruena Burma da democracy hanjana bagi miyeng yo pham makta wen lakki adu khara leragadi ko kuki singi oiba leipak ama semna bagi madu gi sauraba manglana magloer mathang mathang moi army sengulaktana madu lakpa adu mathang mathang sum henjalaktana lakpa sideida Bharat Sarkar na su moida so mateng kya pang bagi adu role ma lawe adu loina na uziki leriba situation seida ekoi hogi ba sok lising ani ga manga swai da su yo pa mayam sai loi panagre mathang mathang lakpa seida moigi manglan du mang phau na bagi da makta drug kyo pham lakre am sathi ba adu loina na muka ekoi reserve forest da kunta salapagi Myanmar dagi maruena Burmese cookie chin kangbu mayamana usi phode around binary si more than 6 lakh kumehna khoi state Manipur khakta da thomjilak bai wa lere sin mathang mathang laiba swaida ekhoi Bharat lengaks sin maruena sumba peresi manungda ekhoi Myanmar da sum khan kaya gi project mayam paikan abagi thabak seida Myanmar lenga ka suyana ba aduga ekhoi PDF ki mating yaudrga su paikat pangam da ba sigi wapam swaida khoi mayamna hainari ba khoi Kaladan project aduda mayama Bengo Bengal dagi Mizoram bhawba more than 40,000 ton lumba jahaz bhawba port pusla paya ba sigi thabak mayam sing sigi marakta BJP na haitare Bharat ke lenga pari kambu sena hogi election sida moin power pai bi ana bai namakta hairi ba khoi su janari ba kambu sing amadi mapan gi adu narco terrorist kambu sig loktu nar kan kuki gi MLA tara BJP moi saw na ba ba da yam achau ba mating kaya pi gi badi yana gi atai agreement kaya mani tan sadragadi ngasigi oiba khoi separate administration go apam bawba basi condition bau thangjilam ba yai haine tongan mayam sing aduna Bharat Sarkar na khatang moi bu them na bhona bada moi mateng long na bhona bada yamna ka he na khoi yasaluba kayama soidana lerungani hebise khangai sinam phajana haine ba mayam le